He po nei, whono ke pule ho fuma fitu ake ke whakause he mahina nei. Asi hake he tau whakakoanga marusia. Whakalawhalahi atu, kolo sana sune holo, hane he tūru to walatala tutupu ke lata mo ia whiwhi nei. Whakamua koa manaki ai e whono ke pule ke whakahoko e tau whono whakahiku tō whakause e whono ke pule ke hongfuma whitu ake he mahina nei. Koa manaki ke whono ai he aha uafuma waru mo aha uafuma hiva he mahina nei ha masi mo e amanaki atu ai ke whakailoa he pale mia e aho ko whiwhili ia ke whakahoko e wilianga lahi e motu ko whakatai ai ke matahiku he mahina ha apelila. Taha e tangata fōu ne ko mo uahenga ngā ko visi hongfuma hiva ke tau sivianga he māma he aho i neawhi. Koe mena ia, mauanga ia e tau numela ke he toko ua e tangata ni maua he ngāo he tau mangaho nei. Ko talia fōki he whono i ki pule e tāwhatu whono he mahina ko mole ke fōki e tau malolo ke he ofisa immigration ke lata ia mo tau tangata whenonga mai ke he motu. Hanei Esther Pavihi mo tau walatala ia. Koe tau mata whakatu whono nei, kua whakamahino ai e tau wahanga tangata kua whakaata ki o mai ki Niue, mo nā kai tau whialau tōlu tunga e tau tangata ngahua ki he tau ofisa he tau whakatu whono motu kehe, diplomatic staff, tau kautau ngahua he motu ko New Zealand, tau e ke kafo mo i tau tangata ngahua ki he tau Medivac, sipihia foki ki he tau tangata ngahua ki he tau wakalele mo i tau wakatonga. Ko e tau whakatu whono nei, ko whakangahua ai ki lalo hifo he officer immigration, ke whakamahino fō ki tau malolo ko fuakiangi he whono iki pule, ke he takitaki he officer nei, mo e ulu whakatone whahinga hoa malolo sino, ke tau se e tau whiwhilianga. Mai ke fōki ki loto he whakatu whono nei, ke whai tohi ole ha tangata ko manako ki o mai ki Niue, kai nā kai katoa toa e tau puipuianga tunga kua whakatoka ki he whakatu whono. Mai ke lau tōlu ke tohi ole ke he takitaki he officer immigration, ke whakaata lau tōlu ko e exemption po ke waiver ia he whakapālangi. Kua huhu atu ki he whakatu whono, ko e toko whiha e tau tangata kua whakata he whakatu whono ke o mai ki Niue, ke whakaonganga he waiver po ke exemption nei, kai pehe mai e tuhi kupu, ko Galen, Tasmania, nā kai manako ke whakailoa, ko e toko whiha e tau tangata ni kua maua e tau exemption nei, kai koe mena ni mahuinga ke iloa, ko e taliaanga ki he tau tohi ole ke maua e exemption, fuaki ai ki he tau whiwhilianga whakaalofa, compassionate, mo e humanitarian grounds. Mai longa fōki tō liu ke whakahuhui po ke whakahui mo hiki e tau whakatu whono nei ki tau mga hui mua. Talahau mai e pale mia ki a PCN News, kua amanaki ai e tahamata kau whiwhili he whakatu whono Niue, ke watu ai ki New Zealand he tau whae tau puimua, ke langmatai ki he tau maanga i kiki, ne lauia ai ke he a whaalahi ko Gabriel. Ko e whakataili atu he tau mangaho nei, ko e a whi ka mai ki ai ke watu, toko lima e mtakau he katoa, takitaki ai he taha e matua he motu. Talahau mai e palimia lilifu ko tau tantangilangi ko e whiwhilianga nei ko puhala atu ai ia ki he hana whileweianga whakamua mo e palimia New Zealand lilifu ko Chris Hipkins he tau whahita pu e kua mole. Me tuku anga na tau ha mawhakalofa, mai longaanga he tangata Niue, tangata Niue hako ko mai a tau he tau a whaia. Se ko e nei ni whiawhiala he ia hako tuku angi, po ke fuakiangi, hako ke kisianga ke lima e tangata tau tolu ke wangi ke whela matai at, ke he tau ngahua ia, mo i pihia fuaki ne ke whakawhanu fuaki taha matua, ke whinatu ke tūtala no ni ka ngutuhi, mo e whakakisi manatu ke he tau mene tu tupu hinei. Mo i pihia fuaki ni ke tau mena kai, tonga tu fua niu, po ke tau talo ke ingoa na tau tolu, ke la matai ki tau mamanga i kiki ia, mua atu ke whahe ni lau ia lahi, so koe onoanga hako ia, ke wate mtakau ke la matai ki tau manga ni manga i kiki. Koe tau whakatoka anga osi ke lata mo i mtakau nei, hane whainga hua ki ai e ofisa mai tau le kua tupu whakaofo ke whakamaupopo ki ai. Talahau mai e ofisa nei, hane whai tūtala, mo e whakatūtala alau tōlu, mo e ofisa mai tau le kua tupu whakaofo ke mūtuna ko New Zealand, ke iloa mitaki e tau whakaholoanga, mo e tau matakau i whē ka watu ki ai e matakau nei. Tō whakailoa mai he whakatuwhana New Zealand ke tau whahitau pi mua e tau mngāho kua tā ke watu ai e matakau. Ke māma he pungipungi nei ne whakahoko ai e tau whakakoanga aho whakamua ke he whale aonga pulutu USB i Paliasi. Ko e matapatu manatu he tau whakakoanga nei ke asiha ke tau puhala
ako whaiaonga ke lata mo e whakakuanga malusia mai tau whanau osi. Mua atu ke he tau whanau hokusia e tau malolo mo e tau loto matala. Ko mai ke whakatutala mo i te kitua ke he whai whakako tāma ko o pewhatonga hai, ke he māma he pungi nei, ke he wholua tau whakatutala anga kua whakatutala mo laua, toko ua e tau tangata pulotu mai i New Zealand, ne kua whenonga mai ki Niue he awhleile he whai tapu kua Mali. Toko ua e tau tangata pulotu ne kua takita ke tau whakaholoanga, whakakuanga malusia, ke lata mai toko lia mai tau atu motu he Pasifika, Putoia, Niue, Kuki Ailani, Tonga, Fisi, mo Vanuatu. Kua whakamama mai takita ki he whahi whakako tama, Berfa Tonga Hai kia BCN News, e ka kano he whakaholoanga mahuinga nei. Ko e whakaholoanga nei, ko e whakakuanga malusia, po ke he kupu Peritania, ko e building capacity for teachers in inclusive education. Ko e whakamalikisi hake po ke whakamaloloa ki tō whakakuanga me tō iloaanga, tō mamanga, tō whaiaonga ke langmatai hato tōle tō whanau ke he whakakuanga malusia. Hakamana whaonon ki hato tōlu ki tō whanau hato tōne talahau i tō tōlu ki tō special needs, ka e whanaonong ka hake tō whakakuanga he pungi nei, ko e whakaholoanga nei ki kapusia malusia osi ka haito tangata osi. Ko Professor Anne Cheryl Armstrong mo Seo Ula Johansson Fua ne ngahua ki lalo hifo he aonga Pulotu University of Auckland he Institute of Education he USP. O mai paua ki te hukui he project nei ko Dr. Anne Armstrong mo Seo Ula Johansson Fua mai he USP ke whakakisi mai tau talahawanga tau tūru, haka mnoko whitae whakaloanga nei he whakatutala he tau kamol. So ko liliu mai a laua ki whakakisi mai hoko taki, ko e hako na kai tau mena ne taka i lot, po ka whai mena na kai ki la lef ki longa, tō maeke mai ke whakamōri e hoko taki si lua ki mai moia ke tuku atu ki he talianga he whono kapeneta, po ke whono ki puli hatutu. Tolu e aho he tau whakakuanga nei, kua whakatauka ki ei, kua kamata he aho nei, me tau whakausi he aho ke tolu aki, aho tuloto he whahitapu nei. Ei, toko longa te whanau tō tolu ne pehe ka akurikuri, po ke hahe mga hala nei, ko e tunga ni, ko e laulahi ni ke tō learning difficulties, ka tunga ha uka lau tolu ke wangahau, po ke uka ke tuhi haia, ko tō mena ina meki ke laumatai he aonga. Me laumatai fuki ni tō mamatua, kau aloa ni a tō tolu mamotu, ki lata me tau whanau a tō tōru, uku whakina ke pulotu, hako i tō mui uku munuina ke lata me anuiha, me osi haki fuki motu a tō tōru. Toko wanu fulmataha e tau mamatua tupuna ne watu ke hulu ke he tau whakaholoanga hulu mo sivi ke lata mo lau tōlu whitunga fulu e tau kilonga. Koe tau whakaholoanga he whahenga hua malolo sino ke hong fumaua e tau aho. Whakamama mai he tangata hulu ko mele mone, ko e walungwhumataha he katoa, toko limangwhumaturu e tau whiwhine, mo toko uawhumawalu e tau tangata tāne ne watu ki hulu. Hanei e tau walatala ia mo esta pavihi. Mai he tau whakaholoanga hulu nei, toko hongwhuluma whitu e tau mamatua, kua puaki he whahe malolo sino ke whakawhanu atu o lautolu ki New Zealand, ke liu sivi mo e hulu ha kua whaitua ha ke he tau whakamailonga kua kisia ki ai. Toko hongwhuluma tolu e tau whiwhine kua whaitua ha ke he tau whakamailonga cancer ke he tau huhu, mo e toko whai mo tuatani kua tua ha ke he tau cancer prostate. Toko hongwhuluma ua e whiwhine kua puaki ke liu hulu foki he ono mahina i mua, ka whai hikianga tō whakawhanoa tō lautolu ki New Zealand ke liu ke hulu foki. Pehe a mele mone, koe mena mitaki ke hulu mo e sivi, ke whai iloanga ke he tau tua hānei, mo e watu ki New Zealand ke maua e tau whakamolianga tuai, ke whai mangaho ke he tului ki ai. Tali mai he kamata ia e tau whakaholoanga hulu nei he tau uawhi hongo whulumahewa, ua whulumatolu e tau tangata he motu ne kua whakamoli ki he motu ko New Zealand, kua maua he taha whanga cancer. Ke he tau uawhi hongo whulumahewa, toko fitu ne whakamoli ko maua he cancer, ko he tau uawhi ua fulu, toko ono, pihia foki he tau uawhi ua whulumataha, toko ono foki, ko he tau uawhi ua whulumaua, toko ua e whiwhine ne whakamoli ki he cancer he huhu, mo e kua whitani he iloa, toko ua he tau nei ne kua maua he cancer he huhu mai he tau whakaholoanga hulu.
Whakamawhana atu me le moni ke tau mamatua he motu ke uatu ke he tau whakaholoanga hulu nei. A mana ki ai ke matutaki mo he tau mamatua atu tau onungo fulu ke onungo fulu mahiwa ke kamata he whahitapu ka hau a ua fulu he mahina hanei hamasi. Pehe a mele mitaki ke iloa kai mailonga ia matakutaku whalu ne ke whai mena ke iloa mo tupe tupe ha kua tokalonga foki ne ko kisia ke ai ko maua ke he tau ngangao cancer he tau ngāhu nei. Ko mena ne mitaki he tala hau mai ia ke iloa mōli ke maeki ke maua he tau tului ke he tau ngangao kai kamata whakamua ke hulu. Tahai miliona tāla ni fuaki ai he whakatuwhono ni silani ke he whakatuwhono Niue ke lata ia mo tau ngahua he ofisa whenonga e waewa ke lata ia mo tau whakatokotokaanga ke whakahangahanga mitaki e motu. Tau matakawi mahuinga me whaulu e tau matakawi ke tali atu ke he tau tūlisi ka e waewa mai ke motu. Ko liu fuaki ke kumitangata ngahua ke lata ia mo ofisa tangata whenonga e waewa. Mai ke ia BCN News ke tutala mo te kitaki he ofisa whenonga e waewa ko Maika Fuhi Niu Viviani. Mai pehe mai ia whakaue lahia ia ke he whakatuwhono New Zealani, mai whakatuwhono Niue ko fuaki e tau tupe nei ke langmataia ke tau whakaholoanga he whahinga hua whenonga e waewa. Kua mai ke foki ke whakafuau ke he whalua tau koloa kua tuai, ha kua lewa he na kai whakaonga he tau kua mole ne lawia i ha koe ngangau ko visi hongfulu mahiwa. Pehe a Maika Fuhi Niu Viviani, pese ni he whai langmatai kai lawia ngaia ni e whahe whenonga e waewa, he ngā hoa e tau tangata ke ngā hua ke he tau whale tali whenonga, mai tau whale kai he motu. Kai whai tangata ngā hua whau ke lata mai ofisa ha koe ngā ho mahuinga nei kua hoko ki ai, ke whakamalolo e tau puhala whakahoho ke he tau tangata ke e waewa mai ki Niue. Ko liu fōke e whakatuwhono ke tamaia Hayden Porter, ko e takita ki he ofisa whenonga e waewa, he tau kua mole, ko liu whakangahua ia, ko e consultant ke langmatai ki he tau whakaholoanga ngahua he ofisa, mo e talanga e tau palana ke lata mo e tau i mua. Ko e whahi tapu kua mole ne whakamouli mai he palemia na kai la whai maweheanga fōu, e whakatuwhono Niue, mai kautaha whakalele e New Zealand, ka e koe lele mai anga e ni ki Niue. Koe tahe mena mahuinga nei ke he tau pisinisi ke he whahi whenonga e waewa ke tumau e whakalele ke lele mai ki Niue. Taha e tau hokotaki ne tuku atua i ke he whanau ke pule ko male mai he oti taha he New Zealani ko John Ryan hanga wia ke he tau ngahua ko whakawhita kia i ke moua e whakakatoa anga he tau sivianga he tau pepa tupe he whakatuwhono Niue. Kua whiawhia e iki pole he tupe ha kua lahi e tau ngahua kua whakawhita kia i e tau matakau nei mo e tau ofisa ngahua he whakatuwhono Niue. Ke hoko maua e tau hokotaki tupe kai lalianga ia ke tau ngahua ke tau mga hui mua. Pehe hokotaki he oti tā lahi, koe pese ni he longa e tau mena tutupu ke he tau kua mole tunga ngā ngāo ko visi hongfulu mahiwa, mo na kai mai ke tau tangata sivi tupe ke o mai ki he motu lafi foki toko ngā hoa e tau tangata sivi tupe, kai kua whiawhia kua maupopo e laulahi he tau hokotaki tupe he tau takitaha ne tōtua. Whakaue ia ke he tau tangata ngā hua whakatuwhono Niue, sipihia mo e matakau Deloitte ha kua auloa ke ngā hua ke whakamaupopo ke he tau hokotaki tupe nei. Koe tau ngā hua he mga nei ke whakahui mo e whakamalolo e tau puhala ngā hua he whakatuwhono Niue ke he potaanga mo e tau whakamauanga he tau hokotaki tupe he tau takitaha ke mukamuka ke whakamaupopo he tau mga ho kua lata ai mo i muitua ke he tau manako he whono i ke pule. Whakaue atu e ki pule he tupe lilifu Crossley tātui ke he hokotaki mai he oti tā lahi ha New Zealani. Mai puhala atu e tau manatu whakaue he whakatuwhono Niue ke he tau ngahua kua uloa ki ai e tau ofisa ngahua osi ke maua e maupaupo mitaki ke he tau hokotaki tupe he whakatuwhono. Pehea ia amanaki atu e whakatuwhono ke he tau whakaholoanga ngahua ke whakahui e tau puhala ngahua ke maua mitaki mo e maupaupo he tau hokotaki tupe mo e aua liu ke he tuanga whakamua ne whātou tua tu mau. Matutaki atu fōki ke he whaulu a tau walatala, ko e aho lotu he whāheta puka mole, ne whakamanatua i aho he tau whiwhini he lalolangi, ke he taha whiawhia ke he whale tolo tāonga Niue. Ko e aho whawhasipa waki ke he whamanatu mo e whiawhia ke tau menamitaki ne tutupu ai ke he tau momui he tau whiwhini. Ka koe aho nei fōki ke whamanatu e tau le kua mo e tau masamasa ka lea ni lawia ai e tokolonga he tau whiwhine he lalolangi.
Koe mtakau he tau whiwhine he motu National Council of Women, kua kau whakalataha me ofisa taonga Niue ke whakahoko ai taha tausianga mahuinga ke whakamanatua ki e aho nei he motu. Tokolonga e tau whiwhine kua tolo atu ai me kau whakalataha tu fōki ki ai e palemia mai hana kapeneta pihia me tau hukui he tau whakatuwhono ha New Zealand mo Australia. Koe matapatu manatu he aho ko whiwhili ai hi United Nations ke auroa ke he tau teke nolofo ke puto i ai e tau whiwhine mo e whakatatai e tau whakaholoanga nei he tau whiwhine mo e tau taane. Ke whakamanatu fōki e tau manako kua lata ke whakauhoho e tau whanau whiwhine ke whakaako ke he tau whakakoanga saiene, maths, teke nolo mo engineering mo e ke maua he tau whiwhine e tau punga hua pehe nei. Mai longa tu mau he tau aho pehe nei, koe loa ngai e puhala ke maua mōli e maui fia mo e na kai whai whakalawe ke he tau mohe misi he tau whiwhine he lalolangi. Se pēna hatu tūlu tō walatala tutupu ke lata ia moe a whiwhinei, ki a munui nei pō tō whileweia ke hea tula o te whaita pikahau mo ia ko Soraya mga oha ke lata ia mo tō walatala whakapuritania. Munui nei pō.